Foltha Gajee, let's learn Irish. Is Misha Arj agus topic na seachtain nu? Éadaí. Agus anish na Focail agus na Frásaí. Bathrobe. Róba folctha. Belt. Crios. Blouse. Blús. Boot. Buatais. Button. Cnaipe. Cap. Caipín. No bairéad. Coat. Cóta. Dress. Gúna. Glove. Lámhainn. No miotóg. Jacket. Seaicéad. Knickers or panties. Brístín. Pyjamas. Pitseámaí. Shirt. Léine. Shoe. Bróg. Shoelace. Iall. Sleeve. Muinchille. Slipper. Slipéar. Sneaker. Bróg reatha. Sock. Stoca. Suit. Culaith. Sunglasses. Spéaclaigh. Sweater. Ganzi. Tie. Carwat. Tights or pantyhose. Reatha. Underpants. Fobhríste. Wristwatch. Urador. He wears the best of clothes. Caitheann sé an chuid is fearr in na Éadaí. She was given a change of clothes. Togu aru Éadaí. He wore a blue suit and a matching tie. Bhí Culaith ghorméir agus carwat a bhí ag teachlaithe. I changed out of my wet clothes. Win me Jim mo Éadaí fliucha. We wear casual clothes on Fridays. Caiim Éadaí neau ormalta Níine. She has a vast cavern for her clothes. Tá fearr sin go mhórachí le chuid Éadaí. He's very choosy about clothes. Is deach ré hasú a díobh Éadaí? Tá sé cara se gnéadach. I don't fit into these jeans anymore. Tá na jeans seo ro bheagdú inis. Biggie páirte a tharde. Join the online Irish community at letslearnirish.com.